lenaneo le kenang ke le leholo la makgulong a matala sebata ke a leboa ngwana mme ke leboa ho menahane lenaneo ke le leholo la makgulong a matala metsotso ke tsheletseng ka morao hora ya borobong ya dumedisang o Lesedi FM ke thuso Motaung ke a o kopa momamedi ha re be mmotlo ona jwalo fihlela metsotso e 30 ka morao hora ya 10 mme lenaneo lena senna ke le motho wa pele ya leng teng lenaneong lena ke wena momamedi hobane o motho wa bohlokwa ka tsela e makatsang lenaneong lena la makgulong a matala. O tloa mona re na le moruti Lefu Maine. Nna le Maine re tla ho wena re tseba hantle hore wena ke wena motho wa pele kara nnano lena la makgulong a matala. Khotso Modimo a o etse hantle, a o etse hantle, a o etse hantle, a o fe khotso, a o baballe. Re ke bua le wena momamedi eo ngwana thobileng maobane. Lesea la hao le ile, ngwana wa hao wa pele o thabile hore kajeno ke na le lesea, empa la feta. Modimo ha o tshedise hle, a o phumule meokgo, a o tshedise, a o phumule meokgo. E mong yena e ne le lefahla le leng la thoba. Modimo ha o tshedise, a phumule meokgo eno ya hao. Ke bele ke kopane le momamedi ya neng a boloka maobane a tlang o boloka hape ka jeno. Askis ho tla loka, he bophelo ke ntwa. Wa tseba re tshwere kgwelenyana fela hona jwale ha e re qhu ho fedile. Motho wa mmona ka jeno hosane o fumana molaetsa wa hore o hlokahetse. Itlhophe o dule o itukisitse hobane leeto lena le lekgutshwana haholo seng hanyane. Re leetong le makatsang a kilometara tsa leeto lena ha di telele momamedi, ke kilometara e le nngwe fela eo re e tsamayang, eo re e phelang kwano lefatsheng. Ha se kilometara tse telele, ke kilometara e le nngwe fela, ke kilometara e le nngwe fela. Ke a o kopa momamedi e motle jwalo ka ke ya mabenkeleng hore o dule o itlhophile, o dule o itukisitse mabenkeleng. Lesedi FM ke molelo. Ke bela ke bina pina eo ke e binang ka matsatsi ohle. Batho ba ntse ba hlokahala ka baka la ho tjha ha matlo moo robalang teng. Le hona jwale batho ba ntse ba hlokahala le ka Moqebelo ho na le motho ya hlokaetseng ntlo ile ya tjha. Mo mong ho tjha mekhukhu eo re phelang ho yona. Ke bela ke bina pinela la e ka o tena, empa ke tla e bina hobane ke a o rata. Hlokomela Paula, hlokomela motlakase,
ha e le hore mono mo o phelang teng motlakase ona wa kengwa hantle le tsamaile le kopanya dithapo fela ho ka etsahala hore ha o imelwa o phatlowe o thunye e tjhe mekhukhu eo mo le phelang teng nako nngwe o ka tjha mokhukhu le mong ya ba mokhukhu ona o tshwara mekhukhu e meng ka baka la kerese ka baka la hitara ka baka la paula ka baka la pramastofu pinena yona ke tla ibina itlhokomele hlokomela hore motlakase wa hao o kene hantle o ske wa siya bana ba le bang tlosa hitara pela bethe ntsha paula pele o robala ke nnete ho a bata mme ke nako ya teng ena ya hore ho bate dihla tsa selemo ha di tjhentjhe ha di no tjhentjhwa ke mang kapa mang ha di tshwane le nna le wena ha nako ya tsona e fihla ya hore ho bate ho tla bata ha di tshwane le nna le wena ya tjhentjhang ning kapa ning ha batla ho tjhentjha ha di tshwane le nna le wena ha nako ya tsona e fihla ya hore ho bate e a fihla mme ho tla bata mommamedi ke buile le wena mme ke bua le wena ke le ha hao ka tlung moahisani bana ba dula ba le bantle a ko ba shebe ba dula ba le bang ba iletse hore mollo o kotsi Kiena
tsamaya hle monna. Palama re a tsamaya man. Ha re palame monna, ha re palame. Tloela o itshela ka dikgapa, ema totoba, ema re tsamaye, palama re tsamaye, nako e fihlile. Kgwathe man, ke kgwathe man, e kgwathe monna man, e kgwathe re palame re tsamaye. Tloela o itshela ka dikgapa ke lefatsheng mona, ke lefatsheng mona, ke lefatsheng a se a malomao mona, a se a nkgonao mona, ke lefatsheng. Di a duma mona, mona di a duma mona, mona di a duma ke lefatsheng. Tloela o itshela ka dikgapa, ema o itwanele. Ema di a duma ke lefatsheng mona, di a potoloha ntate, di a pota ke lefatsheng mona. Tloela o nkutlwisa bohloko ka o theola meokgo le ka o lahlelwa ke tshepo. Tla loka nako nngwe o tlameha hore ho be thata pele ho loka, nako nngwe tlameile hore ho be boima pele ho loka. Tloela o mamela motho a ntse a tlolla le wena mona. Ema wena ka boena, ema o itlhophe, o itukise wena. Ke lefatsheng di a duma, di a pota ke lefatsheng mona. Wena no nahana hore moo ho bapalwa ka mesamelo, o nahana hore moo ho betsanwa ka mesamelo, ha eyo ntho eno, ha eyo papadi mona ya sponge, ha o betsanwe ka sponge mona lefatsheng mona. O nahana ho bapalwa ka lehlwa mo,
mo le bapalang teng ha le kgethile e be le tlabetsana ka lehlwa go be monate mono le betsane ka lehlwa lena ha ntse le kgethia ke lefatsheng mo ema palama re tsamaye palama monna re tsamaye palama o so le jwalo ha hona ntho o tla khona go etsa ho so le jwalo ntho sentse di kopakopane tho di kopakopane ngwaneso di kopane di batla o royeme ha di kopakopane tsena di batla o royeme ha pula sena ka marothodi ya maholo o batla o royeme tloela go lla o batlana le disakatuku o iphumula meokgo ema iphumile meokgo eno o ya pele monna phahama mosadi ema phahama mosadi o eme wa bona le wena ho hobe wa bona ho hobe ntho di kopakopane ho hobe ntho di kopakopane ka jeno a se maobane a se ka jeno tloela o ilolla metswalleng ya hao tloela gore o ilolla ho moaisane wa hao nako ngwe yena eno ntse o lla ho yena o ntsa o tsheya ha o qeta o tswa fela o qeta o potela o tsheya ka wena ha o qeta ho lla bua ka wena ha o qeta o theola meokgo ore ha o nanahana hore ke mang yena o nanahana hore ke mang o nanahana hore yena ke eng metsotso e 22 ka morao hora ya borobong mommamedi ha ona motho ya saleng ka o fela re alla ha ona motho a sa iphumaneng a le tsietsing ke lefatsheng mona di a duma mona di a duma mona lefatsheng mona di a potoloha o tswa wena hore na ha di duma wena o di dumisa ka tsela efeng ha di potoloha wena o di pota ka tsela efeng o tswa wena or ha di pota wena o pota ka kae ha di duma wena o di dumisa ka kae ha pula ina ho na empe ya marothodi ho wena tswa wena hore na wena o etsa jwang ke rata Jesu hobane yena wa o bona o hana o kgathetse Jesu o hana o kgathetse wa o bona monna ngwana ba kamela ha re ke hallelujah Jesu o mpone ke kgathetse ebile ke nyahame so umpo ni haki khatetsi ki la pile kinya mi pilu iriche so umpo man la pile kinya mi pilu mona vele ontuki serite
nathi isili ngala katsa haumpa hakalo kirenka kabatla kai minati isili ngala katsa haumpa hakalo ahe Jesu ahe mo renaka mpile kishile ke khotsi ahe Jesu ahe mo moranaka umphile kishile ke khotsi ufaneha huluki kiaboka kamata how kimata fezi ufaneha huluki fanne haholo morena ke a boka ka matla hao ke matlafetse ka ntswe la hao fela ke matlafetse hobane ka lentswe o ile wa re lefatshe ha le beteng kganya lefi ka lentswe fela ka lentswe la hao ke matlafetse ka lentswe la hao ke a tia ka lentswe fela e seng ka ntho tse ngata ka lentswe la hao fela metsotso e 25 pele ho hora ya 10 o mametse seyalemoya se seholo lenaneo ke makgulong a matala seyalemoya sa selemo ke bua le wena kwano khutlo tharo ya lekwa khotso ke bua le wena mona Deep Meadow ke bua le wena mona Soweto ke na le wena ka mona ka Alexander ke na le wena Limpopo ke na le wena mo Somawatle ke na le wena ka mona ka Thekwini khotso ko le ba le Kapa Botjhabela nka o le bala jwang ka mona ka bo Kimberley Bokoni Bophirimela ke na le wena dumela ha re tsamaye ka mo ka Ranteng Bophirimela ke na le wena e kurulene hai khotso Newcastle Nquthu diaduma kwano mona diapotolowa ase ha mmemphele papa ase ha mmemphele bisi mona ke lefatsheng momamedi ha ke sa roba tshoko hona le tsatsi le mo nkileng ka ruta bana ka lefatshe ka ba ruta le ka matlana motjheso ka re modimo o beile lefatshe ka tsela ye nngwe e ikgethileng o beile lefatshe re le se ke la atamela letsatsi hore letsatsi lena le motjheso wa lona o se ke wa tjhesa batho ha bohloko ba ba qhibidia
mme tsela eo a le beileng ka lona lefatshe lena o le beile ka tsela hore hape lefatshe lona ka bolona moo re phelang teng re seke ra iphumana tsatsi le leng re se re fetohile maqhwa ka baka la mohatsela tsela eo a le beileng ka yona ke tsela ya ikgethang eo mang kapa mang ke keng a e fihlela mme a ba le beele ka tsela eo le tlamehang gore le photolohe ka teng mme ha le potoloha jwalo le potoloha le ntse le hojana le letsatsi ke ne ke ruta bana ha ke sa roba tjhoko mme ha le potoloha jwalo na etsa gore mahlasedi ana letsatsi ana a fihlele lefatshe lena kaofela le hore mofuthu wa mahlasedi ana o fihlele e mong le e mong ka tsatsi leo ke hopola hantle ha ke ne ke ba rutane ile la boraro bekeng taba ya ka ho bana e ne ile taba ya positioning ya ba ke ba ruta ka maemo ana lefatshe hore na le eme jwang ha o le lefatsheng ha o phela lefatsheng lena o tlameha o ipositione mme o tlameha o ipositione ntate o tlameha o ipositione ngwanana mohlankana tshwantse o ipositione o tlameile lefatshe le batla motho ya tsebang ho ipositiona hantle a ke re motho ya ratang bolo motho ya shebellang bolo o kile wa bona bombape ha ba bapala mane bo Kashi ha ba bapala mane ba ipositiona hantle hore motho a kgone ho hlaba ntlha o motho a shebellang bolo e bapalwa ka ho ya ka di-position tsa dibapadi ka lebaleng rona nakong ya rona kgale re ne re tseba mane bo mpeng ya lebala ho no matha bo Milton School Boy re ne re tseba mpeng ya lebala mane ho no matha bo Malombo Ditjhaba bo computer la mola re tseba hore ka lehlakoreng lena ho tla matha bo teenage potsotso hlatla e ra ba di bitsa jwalo bo Mora Leballo ba di bitsa bo Kuos Kgatebe ba re ho potsotso lo ho hlatla lo ho mkabate ba tjho jwalo re mamela ditshebeletso tsena tse fapaneng re tseba hore jwale mokokotlong wa lebala mona ho matha bo Ace Ntsolengwe re tseba pele mane ho matha bo Maxim Goma Ponyane re tseba nakong tse di ya di fetoha ho ile matha bo Dr. 16 Viwa Khumalo ha ba bapala bashemane bafana wow batho lefatshe mona wa ipositiona tshwantse o ipositione
ha ke re ho wena o lwanele maemo o bontshe sethunya o bolae motho hobane o batla position e itseng ha ke so jwalo empa ke re lefatshe ka moo le leng ka teng ha o ile wa ipositiona hantle wa ema hantle le tla o fa platform ya hore kgone ho hlaba dintlha ke re lefatshe o ile wa ema hantle wa ba sebakeng se hantle se nepahetseng le tla be le o fe platform ya hore o tswele pele platform ya hore o phahame platform ya hore o fufe ka o tla utlwa batho ba ratang bolo ba ra yeno na lahlile position man yeno ke khomu man ke khomu yeno man a tsebe bolo man ke ka o tla bona le baleng ha se bapadi sa bapale hantle ba re change tla bona ba bile ba etsa tjena ba etsa ba re motlose man ha itsebe position eno ya mohlola ha itsebe Una le moshimane le moratang a holo matsatsing ana wa ha Mofokeng o tla mmona le yena ha hlakuthisa a kena le yona a tsamaya le bona ke moshimane le mo o sa le monyane a holo empa wa mmona ha kena ha nka banna a ba beha ka mona a ba nka ba beha ka mona a ba fena muni hanyane e re ha re mo mona na muni a ba ikwala a ba re apole kena o etsang wena lefatsheng mona ngwanana tshwantse ipositione lefatsheng mona moshemane tshwantse ipositione be ha o fumana ha o le positioning e nepahetseng lefatshe lo fa platform ya ho etsa seo se kgonang ya ho etsa seo se tsebang mothemotle o ngwaneswa hai tau wait hai umphatsohle yena umphatsohle hobane ke eme positioning ye nepahetseng Mesia umphatsohle ke eme mo nepahetseng teng ha ke a ema fela ke kao wena momamedi la o shebelletse bolo e re ha ba shebelletse ba bapala nako mo fumane monga bapala ka di-cocks tse fedileng a ntse a thella mona a sa tsebe hore na o etsang ba mo bitse ba kwetlitse ba tlo etswa ho etsaetseng ka khoko eno ya hao eno mono mo bapalang teng e tshwantse tsepele ntate ha khore hona le position tse ding tse reng ha o di bapala o le ka le baleng ha o no di bapala ka ntso o nwa mafi mono wena jwalo ka motho lefatsheng mona o tlameha hore o ipositione hantle tshwantse ona jwale o ipotse potso hore na ke ipositione hantle na ke eng dintho tsa ka di sa kopane ke eng ntho tsa ka di sa tsamaye hantle na ke ipositione hantle na ha o batla kgarebe o ema mo a o bonang teng ha o batla kgarebe o ema mo a o bonang teng o ipositiona hantle hore a o bone o keke wa timela kgarebe leihlo lefifing bosiu ha o bone o tla le tima le be le lle kapa o tla le tima le be le ruruwe leihlo leo
le be le ruruwe leihlo leno e be golofo e kana o ntse o tima leihlo ha o bone o ema hantle wena o ema hantle sebakeng se nepaetseng gore a tsebe go bona o ipositiona hantle o ntshwarele ka tshgowa momamedi ke kopa tshwarelo o ema hantle mo a ka o bonang teng buisane le e re ko botse potso bona jwale le montse o leng ho tsona na o ipositionne hantle na o eme hantle ke bolela le kora ke bua tjena le ka yona career ya hao ke bua le ka mo o batlang dintho di etsahale ka teng na o ipositionne hantle na mo yang teng o ilo kopa kapa hona o ya kokotela mosebetsi na o ya unka kore jwala na o ya unka mutintolo na wa tseba khune position ya hae e ne le mane dipalonga wa mo tseba Brian Baloyi position ya hae ne le dipalonga wa mo tseba le monneno ntsong ho bua ka yena wa nyewe yena ye telele wa mane Thekong Durban position ya hae e ne le dipalonga ne le sethibathibana le bebeleng hona le banna ba ileng ba ema hantle mo nepahetseng teng hona le banna ba ileng ba ema hantle mo nepahetseng teng modimo a ba fa platform ya bona a ba fa platform ya ho etsa mosebetsi wa bona ha ke moruti nna jwalo ka teachere motho ya ka tsebang banna bao ke moruti Lefumaile Mamedi o batla hore lefatshe le lo fe platform ye o e batlang na o batla hore lefatshe le lo fe platform ye o e hlokang o batla lefatshe le lo fe platform ye sale o lla ka yona i position hantle ema hantle batla sebaka se nepahetseng mme o ka se fumana sebaka seno ibile o na le sona modimo o file sona jalo khaila re go tsibile o iso tswalwe o iso tswe popelong ya mmago o so tswe popelong ya mmago nna modimo ya ba ke a o tseba o na le sona sebaka se jwalo o na le sona sebaka se jwalo ke wena ye ke bonang o senya nako ha ko shebile o senya nako a o eme positioning ya hao o nka position tse sa o tshwaneleng mathela position tse seng tsa hao batla position ya hao hona jwale khale modimo o file yona o le popelong ya mmao o iso tswe popelong ya mmao ya ba modimo ya o fa o ne ha yona position ena bothata ba hao bo boholo batlana le position tse o sentsa hao batlana le position tse sa o batleng o tsomana le di position tse sa o kgathalleng o batlana le di position tse reng ha re o tsebe ha wa ema hantle o tswana modimo ha batle jwang ka wena modimo ha batle ka wena o hanala ba se ba o tsheha o hanala ba se ba o seba o hanala ba se ba bua ka wena o re potlaka hobane hona le maemo mane mo tlameng o lo bapala teng o na le position ya hao o tsibila so bope o so tswe le popelong ya mmao bothata bo ho wena mona momamedi o batla o bapala position tsena kaofela batla o bapala ntho tsena kaofela hona le mo le good thing ntshwarele ke phapela nka tshwa
Ho na le mo leng hantle teng. Sitiswa. O sitiswa le ko se eme o tiye. Sitiswa. Le ko se mamele lentswe lena la Modimo. Le reng wena position ya hao sentse e le teng. Matha hohle man. That's one thing you see, Sanke. O dula o dutse melaetseng ena ya marangrang e seng yona. O dula o dutse o marangrang a negative a buang dintho tse negative. Bile a entse hore jwale le wena o beng negative. Ne ke shebile maobane televisioning 171 ke shebile America mane ngwana e mong ya neng a dula a le ho marangrang. Ngwana a qetela sa bile a le negative ho batswadi ba hae. A se positioning e mo loketseng ya hore ke ngwana e se ngwana eo ba neng ba mo tseba. Le wena o so le jwalo. Ha o sa le boemong, ha o sa le maemong a le a mma wa neng a o tseba ka ona. O ilahlile position ena. O ilahlile ngwana mme. Ha o lahla position difene ka ntle bolong di re change. Ha o qala o lahla position ya hao o hloleha o hlaba dintlha ba o beile mo o tlameileng hore o hlabe dintlha ba re change ba re mchinche ba tshwalo o tla utlwana go ba bua dipuo tsena kaofela ba re mkepe man yeah coach man coach wa re jisa mothieno man o lahla position ya hae Mosman ha tswe ha ba fihla bashimane bo Mokoena ba fihla ho wena o le morao mane bo Mofokeng ba fihla bo Mofokeng ba itshwara ba hata ba iphaphatha bashimane ba iphumula ka sakatuku ba iphaphatha bashimane ba iphumula ka fatuku e tshesang ba re o tsamaya o ya kwana o tsamana go mo iphumana so batla hore o be goalkeeper ba hoeletsa ba re montse ba re ka mo ka number 3 o shwile ra o ba tshwalo o tla bona le batho ba bomme ba yema ka maoto ba re chancha poma etswa ba o ne bolo ba re bolo ke na ba iteke bashimane ba o fe ka khaba e kana ba re pa ba re kora e be tlola ka odima dipalo o tlo ba re woo ha o tshwara ba re mbu possession ya ha e batle o na le yona gale modimo o file yona o so tswalwe o tlo re tina mona o batlana le tsele di position tsa batho ba bang tse o hlolang le ho hlola tse o yemisang hlolo o yemisa hlolo tseo sa tsebeng gore na o tla di gona jwang position tse tsa batho ba bang gona jwalo o eme kore gona jwalo go na le mo o keneng teng mo mamedi wa tseba le wena gore nna mona ke a hloleha o ke se be engineer ya metsi o soka o ithuta le ka metsi o sa tsebe gore na metsi yana ha ba bitsa o ke se be engineer ya petrol o sa tsebe gore na petrolong go etsala eng fumana motho a kene nthong e mo hlolang re bothateng ngwana jwale dimasepaleng tse ngata ka hare wa Afrika Borwa gobane batho ba kene di-positioning tse sa ba tshwanelang tseo seng tsa bona batho ba nwa metsi a nkgang gona jwale fumane metsi a nkga motho ha ithuta le ithuta ka metsi a tse le engineer ya metsi empa o batla ke le thuso motaung ke le tjena ke le sebudi ke le teacher ke ile o tshwara masepala ke be ke kena departmenteng ya metsi kapa ya infrastructure ha ke tsebe le ngola yona ntho yone infrastructure e ngola jwang ke le tjena ke tsebe le ngola ke tabe ke ngola sa structure maina ke na hle mona o kae wa tswa metšhini na ka jwale inketsetsa mohlolo maina o kae maina o so le teng a se mohe thotsa ka ditsepana dumela moruti wa ke tsusuwe ke infrastructure
a ebo maine e ntshusitse ntate Motaung o fuke a le nna ona ka jeno le ke leka wa di malentswe e ya moruti le na le tatso yena e monate tswekerinyana empa waka ena lo baba hape moruti maine ka re wa iphereka ai o reng jwale ena mohlomong ha ba ke tshwanetse ho e beha hantle pizza ena e re sokileng ka jeno o utlwa monko wa ntho e ka pizzeng empa ha o kgwatha o latswa mai ho tswa fela hore na moruti maine di taste buds tsa hao na di jwa yena e batla re eme hantle hoba ntate Motaung ke taba ya hore na o eme jwang bophelong kaka o eme hantle ke a tseba hore momamedi re sebedisitse papadi ya bolo ile ho rala oh yes hore na taba ya o ema hantle na re hlalosa eng oh amen and amen ye mong le ye mong bophelong bo re leng ho bona hey mai hona le karolo yo modimo a re bitseditseng yona come on mme karolo yo modimo a o bitseditseng yona oh yes ke mo matla ha wa leng teng maine mme ntate Motaung ke le ka batla lentswe ke ske ka reposition oh yes empa ke mo ibang matla ha wa bonahala teng me o tshwanetse o sebetse mo o keke wa ba motho e re mo bitsang all rounder ntate Motaung ya ba re serere o di otla kaofela ha o le sehai wa haha wa playstera o kenya metsi o kenya motlakase wena o le ntate Motaung hona le mo o na le matla momamedi ha o keke wa tseba position ya hao hallelujah ke bua nnete bophelo ba hao bo ka emang a ile nngwe hallelujah o tlo utlwana re ya kae ntate Motaung o nyolohile ka ane ke nyoloha ka mona re tlo kopana hantle le yena hallelujah ha o keke wa tseba position ya hao o qetelletse o khalla ntate Motaung kodilo lena le nsutumetsa ka matla ha o keke wa tseba position ya hao qetelletse o khalla di position tsa batho ba bang mme ntate Motaung o nahane hore o ka etsa ka maemo a phahameng empa ntho e ke tsebang ke hore position e nngwe le e nngwe e na le tlholo ya yona kaka maine tsamaya mme le ha o ka wa khalla hoba mo ha o sena tlholo ya o sebetsa karolong eo ntate Motaung o keke wa ba le makhabane a motho a nang le tlholo yeo a sebetsang ho yona ntate Motaung taba ke ena taba ke ena ye mong wa baetapele ba baholo se moetapele fela empa ke mong wa banna ba ileng ba bua le Modimo hallelujah mme sefahleho le sefahleho e seng hobane o ile a bona sefahleho sa Modimo hallelujah molomo le Modimo yes maine monna eno tlhehong ya hae ho fetolwa melao o fetola melao ho ba le dihlomathiso tse kenngwang tshebetsong ya re ha sa le teng ntate Motaung momamedi utlwa re bua ka position bothata ba rona ntate Motaung re tshwana le phofotswana yena ya le watleng e bitswang octopus ya ena le maoto a mangata fela re batla o kena mona le mane ntate Motaung o mruti wa DJ ya o makheneke wa profeta o ngaka ya Sesotho ntate Motaung o tshwanetse o tsebe mo sebetsang teng sebetsa temo mamedi manana nanole na hale ro shebe ntho ile nngwe empa re le ha di le pedi di le tharo di le nne be le hore o na le matla a hore o ka arola focus ya hao ya ba kapa ha o shebane le yena mpaneng jwale le tsano o kgone ho di laola
a ke tsebe rona hona le mo re tshwanetseng re tlo ya teng tate Motaung gobane ke tshwara hona tshwara maine hona le more ang so tseba re ya teng utlwa motjheso ke Lesedi FM motjheso pele taba ena ya position ke o taba tate Motaung ke re ho tloa hodimo ho ya fatshe ho tloa fatshe ho ya hodimo ka re lemaditswe ke taba ya o sa utlwisisi gore hona le position e o tshwanetseng o be ho yona hona le sebaka seo modimo a o bitseditseng sona tate Motaung ka jeno lena ke tlo ema bukeng e le nngwe fela re tlo ema bukeng e le nngwe fela mohlomong ka ha e na le buka tse pedi ke buka ya pele le ya bobedi re tlo ema ho tsona empa pele re ya moo tate Motaung ha nke ko kope o ntso le ka studiong o ko bule bebele ya moruti mahlo a ye le qhepella 50 a na le metswemmedi re kile ra feta mo empa ka jeno re se re feta re se re bua ka hore tseba position ya hao ha ona ntwe bohloko jalo ka ha ngwana sa tsebe position ya hae ka tlung a nahana ke ntate kapa ke mme ha ona ntwe tinang jalo ka o ba ka lapeng e be re mme ha tsebe position ya hae ya re ke mme o batla o ba ntate ka tlung ha ona ntwe tinang jalo ka ntate a le balang position ya hae o bone monna bile bala a voroso ka pitseng a makae ha o hloka halimo yes tate Motaung kgaolo ke ya bobedi buka ke ya Exoda re se re le kgaolong ya bobedi ha ke bala ere Ruben Simeon Levi le Juda tate Motaung ke kopa o enke mona o Exoda kgaolong ya bobedi fela mona le kepe Exodus chapter 2 a re nkele kepe 52 ha e tloa e se re monna wa ntlo ya Levi monna wa ntlo ya Levi aya a nyala morwetsana wa leloko la Levi e tlole ntate Motaung ha o itlola bala temana ya boraro e fela empa a sitwa ho mopata halelele yaba o etsa jwang yaba o monkela sethoto sa moseme a se bitiela ka tiri le ka boka a kenya ngwana ka o sona a se beha lehlakeng le bopong la noka ntate Motaung mme enwa o patile ngwana hae hobane molao so yentse hore ba batona ba bolawe ko mametse ntate Motaung mme enwa onka sethotwana o se lokisa hantle onka boka onka tire wa se bitiela yes ha etile onka ngwana ke taba ya position ya mme yeno a beha ngwana ho yona bebele e re a se beha lehlakeng le bopong la noka wa tseba re na lo la fea temaneng bua maine bua hle monna empa ni mme yena mo a position a ngwana hae teng o fihla a mo beha lehlakeng ka mme lehlakeng fela empa mo beha le bopong la noka maine hlalosa ke ntate Motaung mme yena ka bala na a beha ngwana fela a mo beha nokeng metsi a tsamaya le yena lebaka la hore be o ka ra mahlaka bua enele hore le ha metsi a ka leka ho iphamaka e bele hore ngwana hae o ntsa bulukuwe ke mahlaka yes sir hona le ntho e tshwereng ngwana hae moruti maine nyoloha jwale hona le ntho e tshwereng ngwana hae le ha le siyo ha ke tsebe na hona le momamedi ya re mametse ngwana hae ha na tswa a ya university hona le mahlaka mo neile ngona a mo bolella re ngwana ka ha o khutla kapa ha o fitla university le hlaka la pele ke lena o itlhomphe ngwanaka la bobedi ke lena sheba dithuto tsa hao ntate Motaung o mo fa mahlaka tla mo tshwara o ska tsamaya le mahudi a bophelo kakata mme yena opposition a moshe mo lebitso la ngwana enwa ke moshe ntate Motaung mme yena o mo beha lehlakeng empa mo beha le
bopong ntate Motaung ho bohlokwa o tsebe position ya hao mme yena o na re dintho tsena tse mo tshwarang ha se dintho tse mo hulelang hore a ska tswela pele empa ke dintho tse mo tshwereng hore a tla tsebe ho hola hantle nako tse ding. Oh yes sir. Bana ba rona ba na le ho toloka kgalemelo e le thupa e le kotlo moruti ba ine bua sekgowa sa bona punishment athe ke mahlaka ba tshwereng. Hallelujah. Hore ntate Motaung ba ske ba tsamaya le bophelo e ke ratang ke ena temana ya bone ntate Motaung mme khaitsedi ya ngwana a ema ho jana ntate Motaung bona se tlang ho mohlahela ntate Motaung bona position ya Miriam bona maine bona position ya hae me position ina le assignment ka maina o re man ntate Motaung position ha una position ya tlamfela e sena assignment e matchang potential ya moruti maine ntate Motaung ke re position ha se fela title e ka udimo empa ina le assignment ka hare ho yona ya tshwanetseng e kopane le potential ya hao bothata bo re bonang ke utlile o kena di officing re na le rank empa assignment na potsetting assignment e teng empa potentially ha image moruti maine o ya kae ntate Motaung di set skills ha di tsamaelane le yona ke a tseba hore hona jwale ke na le momamedi ye leng a talent acquisition specialist a ka re moruti ha una a match. Yes ntate Motaung bona Miriam na mosebetsi wa hae ke yes o dutse mane thokwana empa mo a dutseng teng ha ona motho a kgonang ho mo bona ha bobebe hobane position ya yo a bewe mo yona mahlo a hae a shebile mane le hlakeng ho ngwana empa se fahleho le yena o pateile mahlong a public. Hallelujah. o ntse dutse a shebile a usien ntate Motaung wa tseba re lematswa ke o sa dula positioneng ya maine man bona ausieno a re inkerise pele ausieno mosebetsi wa hae ko Miriam mosebetsi wa hae le ho moshe ntate Motaung o ema ho jana mane ha paphele dintho tse leng hore ha di a kenngwa assignmenteng ya ha phaphi ha wa thwe a ye ho moshe ho itse a eme ho jana a kate shebe na ho etsahala jale ye mo mosebetsi wa hae tuo o tlo bolella ka hore ke neng a etsa ntho e le nngwe over yena ka nnete nthwena ya routine momamedi ke le ka bua puo e re utlwang kaofela le ha se Sesotho yena nthwena gale a etsa ntate Motaung o ka etsa letsatsi le lele nako a ba qetela itse ntho e itseng a se mosebetsi wa ka nna ntho eno a se mosebetsi wa ka eno a se ntho nka etsa maine eno a se mosebetsi wa ka nna ha ke a hirelwa ntho jwalo a ba bua ka mo wa buang ka teng a bua ka mo wa buang ka teng e re hosane ha le duma maine ha ke qala lenaneo lena ke itse lefatshe mona di a duma ntate Motaung ke itse di a duma maobane ke ne ke le lefung Fixback mo ke ne ke dutse teng moruti wa ka mahlo a ka ha re tloha ke bona o sona le lekgapetla la panana hao kgapetla le ke dumela hore motho a ka nqane o ile a ja panana ka ha mafumo na ho so jwa difutsi jwalo ka baka la hore mohlomong se ke re ska ya phama kapa ya theoha. Hallelujah. ntate mong o ne a feta mo ke tla mantsweng ana ha se mosebetsi wa maine ke tla mo dintho tse ding ha se taba ya mosebetsi wa yes ntho tse ding ntate Motaung ka nnete ha di hloke le hore o bo jwetswe maine ntate yona ona a feta empa neng a bona kgapetla lena a le nka a feta le lona moyeng wa ka ha tla mantswe yana ntate Motaung amen le ha a le fumane le mo e se yena a le lahletseng empa le ka tlisa kotsi ho motho ana sa lebella ya bobedi ke ena yes
o tseba mo le gapetla le tshwanetse le beteng ha se taba ya hore ha se mosebetsi wa ka ntate Motaung a ke tsebe na re ya potela re phamisa buka e ke buileng ka yona metsotso e 20 antle ka morao ra leshome o mametse makgulong a matala sealemoya ke sa selemo le Sedi FM lenaneo le ikgethang ka hohle ha o lenaneo le tshwanang le lena tshebeletsong tsohle ka re wa Afrika Borwa maineko fa sebaka o re re kae ke tseba o tshwara pina hanyane ka o ya ka metsotswana ena fela mphe o re kae jwana ntate Motaung re tlo bua ka marena a mabedi empa ke batlang go qala ka ena mmaine mme ke shebile hore ke kgwedi ya bosupa letsatsi ke la botshelela mme ke ne ke re ke ske ka tshwara dinomoro haholo ka di kopanya ka di etsa jwang empa ne re tlo sheba buka ya pele ya marena kgaolo re tlo sheba ya 13 ntate Motaung ka le qeteng la 310 momamedi tsamaya le rona position e bohlokwa ho utlwisisa position ya hao o bohlokwa ho sebetsa ka matla lo phaphamala positioning ya hao ntate Motaung ho etsa hore ro hlomphe mosebetsing wa hao ntate Motaung re serele khaolong ya 13 morena e re tlo bua ka yena mo ke morena Jeroboam ke yena re tlo bua ka yena temana ya pele e re e bale buka ya pele ya marena momamedi kgaolo ke ya 13 temana ya pele ya ba monna ye mongwe wa modimo o tloa Juda ka taelo ya Jehova a tla Bethele ntate Motaung Jeroboame a ntse a eme pela aletare a tjhesa dibaka ntate Motaung Bebele re ya ba monna ye mongwe wa modimo o tloa Juda ka taelo ya Jehova amen position ya nngwe le nngwe ha e sena taelo ya modimo maine ya sokodisa amen position ya nngwe le nngwe ha o ipeile ho yona modimo a sa o beya ya sokodisa ena le mathata mangata o sebetsa ka thata ho yona wa koma ho yona ntate Motaung bane ha o ya ka taelo ya Jehova e hlolang pelo ya ka ke yena momamedi ke kopa ke etse tlhokomediso hore taba yena e kana ya sisinya tsela ya o kileng wa bona dintho ka yona bebele e re ntate Motaung Jeroboam o ne a eme pela aletare a tjhesa dibaka o na le mantswe wa buile mantswe wa buileng ke yana ntate Motaung bua maine o rata le di position tsa batho ba thata ba hao bo bothata o rata di position tsa batho ba ha o hlomphe batho ba ntho ba etsang o bona ka ha ba etse yona wena o ka etsa ntho e betere ho jalo ka motho a leng papading ya bolo ntate Motaung e le molatedi a shebelletse o tloa bolella penele wa ka ba e raile betere le bophelong ba ya soka ba bapala bolo ntate Motaung empa o bolela wa ka ba raile penele yo betere jalo ntate Motaung ka ba yena ya o rata di position tsa batho ba bang e emisa bophelo ba hao hallelujah hoba ha una nako ya position ya hao ha una yona ha iyo ntate Motaung mohlomong re ka bua mantswe yana e ka nna yaba o nahana o positioning ha o positioning ha se thiba se ka sa tloha mekwallong ntate Motaung sa ya bohareng ba lebala ya o ke kotsi e bohloko jwale Jeroboam ke morena e se mo latela buka ya Levitiki morena ha hlahisi mahlabelo ha se position ya morena mosebetsi wa hae ke ho busa lefatshe leo a tshwanetseng a le buse ke ho tataisa setjhaba e se mo hlahisa dibana yes buka ena ya pele ya marena e re bontsha motho a ratang ditulo tse iseng tsa hae o sa eme alitareng o batlang alitareng ha o mo priesta o morena o etsa mo o batlang positioning ya senya hao Jeroboam
Jeroboam o qetelletse o tswile kotsi o batla eng? O batla mo Jeroboam. Positioning e seng ya hao. Alala. Tate Motaung ye mong le ye mong o na le ntho e Modimo a mmitseditseng yona. A ke re nke Jeroboam enwa ya hlahisang dibano empa e se moprista. Tate Motaung ntho e kotsi momamedi ha ke tsebe na re ya thusahala hoseng ona. Ho rata dintho tse seng tsa hao, position e seng ya hao. O tla etsa diphoso hobane ha o utlwisisi, ha o tsebe hore na ntho e tshwanetse e etsahale ka tsela e jwang. Ntate Motaung temana ya bobedi e re monna yona wa Modimo, temana ya bobedi e re a hweletsa aletare. A hweletsa aletare ka taelo ya Jehova. Are wena aletare Jehova o re. Bona ngwana o tla tswallwa ntlo ya Dafita. Lebitso la hae e le Josias. Ai, e bitso la hae ke mang? Josias. Mohlomong o batla o tsebana le yena Ntate Motaung. Maine. E re Ntate Motaung. E re ngwana o tla tswallwa ntlo ya Dafita lebitso la hae le Josias. Ha o soka. Butle Ntate Motaung ha re e le yona temana ena o tla hlaba hodima hao ba prista ba nqalo tse di phahameng ba tjhesang dibano hodima hao le masapo a batho a tla tjheswa hodima hao. Temana ya boraro e re a beya pontsho ka tsatsi leo a re. Pontsho ke ena eo Jehova a e boletseng. Bonang aletare tla petsoa. Mme melora e hodima yona e tla tsholoha. Bona monna wa Modimo ha bue le Jeroboam, o bua le altare. A buile ke batla hona mo jwale maine monna enwa wa Modimo a kere morena o teng mo ntsa tshetsadi ke eng a bua le aletare a addressa aletare ke jwale ke etsa jwang. Ntate Motaung position le assignment yo o sebetsang ho yona. Nako tse ding ha e batla o bue le batho ba tla o bue le yona. Mohlomong ke batlile ke kena ka metsing ha re se ke ra kgangwa re ke nyolohe Ntate Motaung. Nyoloha. Monna yena wa Modimo taelo e tswang ho Modimo ke a hore a bue le aletare. A ska a bua le mang kapa mang. Bothata ba rona ke hore Modimo o itse o etse ntho e itseng. O shifta focus ya hao ho ba o batla attention ya batho. O etsa dintho fela Ntate Motaung hore batho ba o bone Modimo ha ke a re o etse ntho e. Yo ha ke a tjho. Ntho ke itseng o e etse ke ena Ntate Motaung kore e ka re ka be re na le hora ye nngwe hape. Re hlophole taba ena monna yena morena ya bitswang Jeroboam. Ntate Motaung o sa utlwile hore hona le ya tlang bitso la hae ke Josias. Oh yes sir. And ha wa bua le yena ho bua le aletare a emeng ho yona. Oh yes. Ntate Motaung ba ne taelo ya Modimo ho monna yena wa Modimo o itse a bue le aletare temana ya bone e re mme re a kwala morena Jeroboam ha utlwa lentswe la monna wa Modimo ka moo a hweleditseng aletare e bethele ka teng. Ntate Motaung a kgutlisa letso la hae aletareng. A lo tlolla re mo tshwareng empa letso leo a lo tlollotseng ho yena la omella. A ba sitwa ho le honyetsa. Ntate Motaung letso la omella la Jeroboam. Mamamedi ke le ka o ka tlolo nako ha iyo. Lebaka le sa morena Jeroboam. Ai maine ha ema. Letso la ha le omelle. Ai maine. Ke o rata position e seng ya hae. Maine. Bophelo ba hae bo emeng a ile ngwe bo start ha soro lo o rata ntho tse seng tsa. Maine. Ntate Motaung a sore Jeroboam o hlowe bophelo ba hae bo emang a ile ngwe tjena o rata di position tse seng tsa hao. Ntate Motaung Jeroboam ha ho tsane ne re kopana le yena hona jwale o no tla bona le tsola hae le omeletse. O bana Jeroboam o rate position tse seng tsa hae. Sena ka jeno ke thapelo ya rona lenaneo la makgulong o tlisisa position ya o leng ho yona.
batla hantle shebisisa hantle rapela ka hore modimo mpontshe position ye ke tshwanetseng ke sebetse ho yona tate Motau o rata dintho tse seng tsa rona bona Jeroboam le solo omeletse Jeroboam le solo ha ya le sebetse Jeroboam hona le interest a sebetseng bophelong ba hae le baka kile na ntate Motau o rata dintho tse seng tsa hae o tsebe le tsoha le omeletse ha sa kgona ho fana ka direction le tsoha le omeletse ntate Motau mathata a Jeroboam a mangata hobane o ratile mosebetsi wa boprista a tlotse ditswa borena o na tshwanetse be o ile momamedi ke a di malentswe o ile a ipaka ka magabane a ho ba morena empa lebaka la ho utlwa hore ho na le Josia se a tlang yena ntate Motau mo hlaisa dibano ha ke tsebe hore na hobane ana hlaisa dibano e le morena mamedi re ke ke ra tloana ne o lena re ke ke ra tloa re sakarare khutlela positioneng ya hao nna le wena le ntate Motau re khutlela positioneng tsa rona ntate ka dibitso la morena Jesu Jeroboam o le maditswe ko rata di position Amen. modimo wa ka le sola ile o melletse le ha ka laola le ha ka ya ba prophet ha ona ntletla mo thusa ntle ya hore a khutlele positioneng Amen. ntle ya hore a khutlele wena kope tshwarelo ntate re thuse re khutlela positioning ka tsusumetse le tataiso ya hao ka lebitso la morena Jesu Kriste amen Moruti maina re a leboha. ntate Motau a re fe modimo sebaka itse mosebetsi Amen.